Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ucharman jong Neutra Border Dispute Redressal Forum Uma Chandame Sungo Ulong bagi penar kilas bun mensim palat ban ai jakasa yagi karbi hablok 1 handai menta kila pen ibor pen banyaki kumta ulong balada kim kwa shu bandang shong dangsa hangte lani kim kwa shu ban shong suk shong sngai kan bahaya ki bani shong no shakaziranga pak lani shashiliang ka wa kupli Awi perdi mau tade mau igi mau jam jadi buburam yo Sherman yo HPDRF ne dewan bo i memorandum bisi kejing itu bani kejing kenat ki mau tade karbi igi mau jam kan senong na kena kamu he senong kamu bio yo lomba kejing sekhi di bor to kini kejing jam man ko kuwa kha chikha kini kejing jam ye wong aduk kini ki leslam ubut man ki manusdam ni kejinja boto kini nong karbi ruan drap di wan li thong di tegi ki den yu pen jek ong bagi pen sik ye khandau chi yang chnong ni halon wo chnong ki mut kada chnong mo jaman ko wi chnong ko im de khande persen ki nong ra kapte kecnong mo jam de ujor boleh yoro iki ba yung kecnong mo impoi rap yung suro lene kino jajing thung kiwa pendolat kita gi pai dong rap go rap te hakate kejing nebenta kate kejing dawa yung kecnong mut em khang iki rap keba gi lene rap sini mut like tang iki te do rap keba rap sini ki ba ni cha bu rap ki tang wakat yung surau wei kinja ki mar diwa man private kiwen slam mong itu mut cha ka chino to do thawret kita jumbo nete benta kini kinong karbi man kikam kinong percha wan litung ikumban ki pen ai kita jing sopo put usam sesaku benta le yo bidang ketu dispensary di chna jubor ki apo kalau bentang yang dalam persekutuan moja. Jadi konten ini sosial kejini yatho kila embat apa itu to. Kawar jar katrat dep yatho kita keluar buang. Kejini pun kini untuk dari bentur pun situ. Ketika keluar gua office kopi yang senang ini. Ketika longbau kimap itu pensukian gitu location point yang senang dulu kan bagi office kopi yang belum moja. Halor kan benta yaki upman ni cuma mau jam mulai go ye dibor akan ni hasan dari go liput jubor kita jing thung jing ta to le chika tu kita cha mu bercete ke cuma mau jam cha ya teh kan ni benta ye de go cha da min du pat ba da tu lai put pat ba lai pam pat ba ke jing thung jing thung dan kita dan ini saya sudah tahu keren kadai panlong hajir kenden police station kay tang pangim tip pan naganoga hagano hukom kipapat ye gini ki nong snong jong mojem bagin wan syam koilum police outpost na kapatakan ni kekam te ini ginong mojem ru kim sngeudon hok lani kim sngeudon nong rim banle sha Mogolu Police Outpost. Namar balai, Mogolu Kadetang Outpost. Kamrai ke Police Station. Kan pakai FIR part ke Ujor, Hajir Kendeng Police Station. Di Kims Ngeu don nombrim, lani Kims Ngeu don kam balai sate sepo Mogolu Police Outpost. Di Ajing Timbe yang ni OC jongga Hajir Kendeng Police Station, pada in charge jongga Mogolu Police Outpost. Ban dia kendu hangtang sport area ke haka taka jaka ya kerja ke badon bring kini ke arti snom te ni berpa kucing singu ya ka ya gibor pria juga district administration ru bagi lapha ya gi kulit sekete ke jaka haka jing don lang batu border magistrate walau arta video juga lasting blok tinggal yo ke borba
kejing ikran mentah kala yang renti klan gido kejing ikran jia hendrai kepada kam gelong baya kene kejing tho dami merdom jungi halor kene kejing jia nyeledep hiban IT cha Deputy Commissioner jong West Jam Hills District bat kalian jong ula ula dep kren dep persya yangi bahaka khandai tarik jong ne bunai kila dep khot ia ke DC jong West Karbi Anglong yau SP jong West Karbi Anglong badru ia ki gnong yalam jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bagin wan chene chpo juai na ke bentapan ia kren ia ka kam bat kalian jong DC ular ban ia kren tung bat kibor jong West Karbi Anglong bat kumju bat kibor jong Karbi Anglong Autonomous Council haga jing ide bat genega kendrum kendram dan nega jing le bor jong kinigi nong senong jong senong mo thade bat om de hitam na tang ya genega we hindrai ya kiwe pat ki jingjia ki bajia hapdeng ki district hapdeng ki kendrum kendram ki bumi Pemamitik mentah support senong handul liru kadon kata gaji gaji aku mah gaji gede berkataru kalian mesti ulah om ni punya keren kata ni gaji kendo joki ke masalah kata kendai dari tahu naik tiada kalian jumi ku forum ni pendrem juri akan gaji le riu klau jom kini kipai nong senong jom senong mu tadi haga jing sisa kini ki nak kipai nong senong jom senong mu tadi ki yo ban song ban sa hang ni da gaji ais neu bha jom kinong senong jong senong mojem bat ke senong ringler ke kiwan ki kerpat ya kaban aja kai ki ban song ban sa da ka baburong ya ki pai jong senong jong senong mojem bat ke senong ringler te kini ru da ke jingi te ke jingi borong keliang ki ai kata ke jaka bikin show bikin sa bikin senong ke hendrai ke pasiosi mentah lomba haga jaka ban burong ya kini ki artali ki senong ba ai jekai ki bikin syong bikin sa hadin ki syakbe nanti nampak gaziranga harus im kasyari habis nak khat ruspa pedeng khat ruspa rabusan re mentah pat gile ben penban yengi te kani kelong ke ke ba ni kum ki pai nong senong jong hari ke dia ni ulah dia te da ke bahasa ni nakaliang jugi kum forum ro ni pendrem juri kani bat kum kani ke jingjia ni na dalile nyim la on kediang te kene kalau ke kubur ke baklain na kalian sigi ku forum ni don bar persiu sigi pai ku senong jong senong Karbi te this is my message for all the Karbis community for all the Karbis brother and sister who living at Mothade village and the nearby village too we urge you to live peacefully with us. So if you don't want to live peacefully with us, it is better for you to go back to your homeland, beyond the Kelang and the Kapili River, and beyond this river to the Assam famous national park, Kaziranga National Park, as you lived before. So if you are still continue to create any violence between you and us, we will not treat you as our neighbor, but we will treat you as our enemies. So this is our strong message for all the Karbi brothers